Йырчы далгалар Ватан сядасында. Merhaba dostlar, эфирде Йырчы далгалар программасы ve men Fetislям sizni selamlayım. Келіңіз берабер милли музыка дүниясына далайық. Бестекарларымыздың эсерлерінен ve Қырым татар музыкасының жанр чешетлігінен таныш олайық. Бүгін біз Қырым татар джаз хақында лaf көрсетeceğimiz. Geçken devir içinde caz muzikası pek ilerledi, inkişaf etti ve yanı korunuş aldı. Caz muzika çeşitlerinden biri olarak tarihi, estetik ve sosyal cihetten fevkalade bir şeydir. Onu hiçbir muzika janrının teniştirmek mümkün değil. Caz 19. asırның soңы ve 20. asırның başında Amerika Koşma Ştatlarının Яңы Орлеан şehrinde doğdu. Zenci halklarının muzikası olarak o baş tatar sosyal muhitte meydanға келген olsa, soңundan ket-kete ep яңы ve яңы şekillerini doğurdu. Ve nihayet zemanevi muzika ömrünün hayatını değiştirdi ve internasyonal tus aldı. Bizim halkımızda da caz üslubunda işlegen çalgıcılar ve bestekarlar var. Bu sanatçılar arasında belli bestekarımız Fevzi Aliyev'nin adını kaydetmek mümkün. Öz kitaplarının birinde yazğanı gibi Fevziyaga profesyonel icracılık faaliyetini 1956 senesi caz kolektivinde başlagan edi. O yılları caz esasen oyun havaları olarak mod edi. Teatrlarda, kinoteatrlarda, restoranlarda, her yerde çeşit caz kolektivleri çıkışta bulunaydı. Қырым татар caz muzikasının güzel örnekleri 1970 senesi Melodiya firmasında Fevzi Aliyev tarafından plastinkaga yazdırıldı. Bu yıllardan Ey Oğlan adlı yerini şimdi dinlemege teklif etem. Bu popüler yer, onu bugün de çok yırcılarının icrasında işitmege mümkün. Ama öz esasında caz bir yeri olganını az kim bile. Kara saçlı gülüme bir oğlan, dağ yolundan tez tez yönelir. Söyle gönlün ona ne olgan, oz başına küle söylenir. Ey oğlan, ey oğlan, sana bugün ne olgan? Ey oğlan, ey oğlan, sana bugün ne olgan? Mavi kökte güneş parılday, yerleri serin atmış sesi. Kiberde bir nazik yırlay, elini de marzum bul destesi. Ey oğlan, ey oğlan, sana bugün ne olgan? Ey oğlan, ey oğlan, sana bugün ne olgan? Yürek coşkun, gözler yağlı, Dolanıcı çok asılı yoktur ha. Anla dostum onun alını, bellemesin akıl uçurma. Ey oğlan, ey oğlan, sana bugün ne olgan? Ey oğlan, ey oğlan, sana bugün ne olgan? Onun için güler bir yer, onda yengili yürek yarası. Çünkü yiğit bugün ilk sefer bilgeni tatlı sevgi duygusu. Ey oğlan, ey oğlan, sana bugün ne olgan? Ey oğlan, ey oğlan, sana bugün ne olgan? Sana bugün ne olgan? Ne olgan? Da Destan takımı meydanға келмесінден баяғы evvel Fevzi Aliyev'nin yaratıcılığının bir kısmı cazға bağışlanған еді. Onun da bir eseri hakkında tarif etmege isteyim. Bu eserinin adı Intermezzo. İlk notalarından o Kırım Tatar havasına benzemese de baş makamı çalgan soң eser tereң Kırım Tatar milli koloritinde uydurulğanı anlaşıla.
Февзи Алиев бір мақалесінде аңлатқанына көре, бұл әсерінің музыкасыны о Йылбаш кечесінде фортепиано башына отырып, ичбір азырлықсыз уйдырды. 10-15 дақа içinde мақамның esas контуры белі олып башлады. 1,5-2 сааттан соң есе әсер бүтінлей азыр еді. Техника жиетінден бұл нағме баяғы қиын. Оның ижра етілмесі çalgıcılardan бұйық ұсталық талап ете. Өзбекистанның белі дирижері Евгений Живаев Февзи Алиевге интермецоны оркестровка етмеге ве радиоға яздырмаға ярдым етті. Ве бұл есер 1981 сенесі «Çalınsın қайтарма» адлы грамм пластинкаға яздырылды. Тамам шу пластинкадан язып, интермецоны шымды сізге діңлемеге теклиф етем. Çalgıcılar бойле әсерлерні бегене еділер, ләкин о девірнің халқы диққатындан бойле музыка біраз четте қалайды. Насыл олса, бұл джаз музыкасы. Амма вақыт кече, инсанлар, талаплар дейнеше. Бүгін этно-джаз музыкасы ғайет тәзе ве мерақлы көріне, ве бұл жанрда çalışқан бір чоқ санатчыларымыз да бар. Шымды исе, джаз услыбынды да бір ерні діңлежеміз. 1970 сенесі язылған «Деңізде» адлы ер. Бұл ерні о вақытлары Өзбекистан консерваториясының студенті Куртсейит Аширов ижра еті. Дениз қайнап, деңіз ойнап, далғаланап бүгін ер-ян. Қадын еркек, қыз деп ойдақ, собдан шықпайды ұзын ұзақ. Деңіз бойлап, ялы бойлап, олар тынмай ялдашалар. Үстіңлікке yollar ойлап, бір-біріне алдаşalar. Üstülükке yollar ойлап, бір-біріне aldaşalar. Dalga, oynak dalga, hiç yaşlıkны toxtatamay. Yığışalar
олар алтқа бір-бірінен артқа қалмай. Ен алдында ялдап кеді қарулы бір татар қызы. Бізді елге о көздері олып айдың таң йылдызы. Бізді елге о көздері олып айдың таң йылдызы. Ен алдында ялдап кеді қарулы бір татар қызы. Бізді елге о көздері олып айдың таң йылдызы. Бізді елге о көздері олып айдың таң йылдызы, таң йылдызы, таң йылдызы. Қырым татар джаз музыкасының тарихы век күнімізге қадар етіп келген өрнеклеріне бақсақ да чоқ шей айтмақ мүмкін. Қырым татар музыкантлары арасында чоқ қуветлі, истидатлы импровизаторлар вақыт бар еді. Олар бізді музыкамызны яңыжа яңғыраталар, оны заманауи гармониялар ве ритмлерінен зеңгінлештірелер. Бойлы тақымлардан да бірі этноджаз жанрында чалышқан ве Қырым татар музыкасының аңлайышыны бүтінлей деңіштірген бұл Ферганада мейданға келген Сато ансамблі. Амма бұл белі тақым ақында біз келечек яйынларда лаф етерміз. Бұл ноқтада сізден саулықлашам, микрофон өгінде мен Фетислям едім. Ерже Далғалар программасының келечек яйынна қадар көрішкенже.